Ako je izbacite, neće nigdje dospjeti s takvim temperamentom. Izbaciti me! Za sve si ti kriva! Ona mora otići. Nikoga nećemo izbaciti. Ali ćete dobiti zadatak. Ako želite ostati u školi, sve vam ovisi o ocjeni koju ćete dobiti iz ovog zadatka. Želim da komponirate novu pjesmu, tekst i glazbu i da osmislite izvedbu, koreografiju i kostime. Kao jedna ekipa. Kao jedna ekipa. Ne možeš s njime. Ne možeš s njime. Tema je Zajedno smo jači. Imate tjedan dana za to. Zato predlažem da se organizirate što prije. Zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa, gdje je Violeta? Oprostite, nemam vremena za to. Moram početi podučavati Violetu odmah. Molim te, čitam te kao knjigu. Predvidljiva si, ti si sigurno lav, jel da? Zapravo, bit. Eto vidiš, pretvaraš se da si nešto što zapravo nisi. I jesi li ti sad udana? Sama sam bez Ti bi brige. se trebala brinuti. Dobro jutro. Dobro jutro. Odlično. Drago mi je da ste tu. I na vrijeme. Ovo su pravila kuće. Molim vas da ih dobro proučite što prije i da ih se pridržavate kako ne bismo imali problema. Volite imati stvari pod kontrolom. Može se tako reći. Olga će vas provesti po kući. Violeta je u kuhinji. Ispričajte me. Ne bismo li je trebali provjeriti? Govorili druge jezike, portugalski ili irski, gdje je radila do sad? Izgleda kao prodavačica odjeće, a ne kao učiteljica. Znam da si ovakva iz ljubavi prema Violeti, ali vjeruj mi da sve imam pod kontrolom. Naravno, dragi. Jedino što je meni bitno je ova obitelj. Znaš što? Zar si to učinila Kamili zbog onoga što je rekla o tebi i onom dečku? Naravno da jesam. Znači istina je. Ne, ja nemam nikakve veze s tim dostavljačem. Ali daj probaj samo zamisliti, ako pobjede u jednoj raspravi, sutra će početi misliti da smiju razgovarati s nama. O ne, Kami draga, nisi otišla kući i presvukla se? Netko nam je loše volje. Tako sam loše volje zato što moram raditi s tobom. Ok, cure, dosta. Možete prestati sad. Svađanje onako ne vodi nikuda. Znaš što, Maksi? Bar smo imali skladanu pjesmu. Pa što? Bila je užasna. Zapravo, sviđala mi se ta njihova stvar. Znam način da vratimo podatke na kompjuter. Znam i ja način da ti zašutiš ovaj Daj, čas. pusti ju da govori. Samo trebamo obnoviti snimku. S ovime što imamo ovdje. Ne razumijem. Pokazat ću vam neznalice jedne. Algo suena en mí, algo suena en vos. Oh, es tan distinto y fantástico. Suena el instinto, baila tu corazón. Oh, mueve tu cuerpo, muévelo. Vidiš, moguće je. Moguće je da ću povratiti. A nije bilo tako loše. A fale nam riječi, moramo snimiti vokale, ali mislim da bi bolje zvučali svi zajedno. Misliš da bi zajedno lošije zvučali? Ja se ne želim pretvarati da radim s ovim jadnicama. Ludmila odustaje. Nata također. Andre također. Nakon Leona. Moramo ovo riješiti što prije. Inače ćemo dobiti Grammy-a jedan dan i nastaviti se svađati na pozornici. Kami, idemo. Idemo.